Manje why usufuna kunya yako? Sinifuna because sinifuna. Uyo pachani? Nakamba sinifuna because uyo pokugwira gwira manzi siyapasa mimba. Sinifuna. Manzi siyapasa mimba. Siyapasa mimba kuti. Unamvera pati manzi yapasa mimba. Koma ufunako. Problem yako mashika manga sufuna but ufunako. But ufunako. Iwa baby kuti na iwo wanako pama baby kuno. Chikanga isa baby watu kulibe kuno. Iwe nipwele na baby kuno ine. Iwe veni umoyo nza umvera bwanji kuwama. Iwe sinza ukopa wote. Tili kumoyo onzuna ngati sweet course. Iyi ni nkhalo ili ye butter course. Ndifuna moyo honzuna ngati sweet course. Ndifuna nkhalo ili ye butter course. Panopa nkali munyamatako. Panopa ndimve machibetako. Nthawi ya Adamu ndakava linata kudala. Monga apa ndife tiliko mdala. Mvanitenekera tikazichiriziratu. Ichi chalo china salama manja mwatu. Apa bendishinja levo. Ineyo holo mundipase ruku ya devo. Chonde huli moyo nkumva kudubeta. Poti kumanda uzakala bobeta. Tishta enjoy life kuno. Adam na Eva natsira. Chalo ichi manja mwatu. Iwe ati ndimamvera dziko kuwamane, ndimamvera dziko kunzuna, ndimamvera dziko kuwamane, ndimamvera dziko kunzuna. Nilangane uku kuli magero. Nilangane uku kuli uyo pachani. Akungwenda modelinga singangene naka manzi. Ngangene naka manzi. Kazishika enjoy upwa wati. Bible inakamba tulibai 100%. Number 1 ini. Sini 100%. Sini kamba normal, ni kamba perfect. Yeah.